Željkom Milićem i Nadalina sa Đorđem Perovićem. Nadalina 4 pobede u 6 startova, neverovatne 4 pobede u Šapcu, 1 u Beogradu i trka je puštena. Distanca 2000 metara, čivijaški kup, svi su, čini se, u paru. Uz barijeru ide Mala Munja, odmah do Male Munje Marti Misterija. Marti Misterija trči ovu trku na čelu, odmah do njega Mala Munja, iza njih Kit Vrsa, Tiko Vujković. Marti Misterija i dalje vodi ovu trku, Mala Munja drži drugu poziciju, odmah do Male Munje Melita Sur sada na trećoj poziciji, dalje Marti Misterija vodi ovu trku, Melita Sur drži drugu poziciju, na trećoj Mala Munja, četvrti Artisto, peti je Distant Charm, uz barijeru do njih probija se i Ameli, dalje Marti Misterija drži čelo ove trke, na drugoj poziciji su sada Melita Sur, na trećoj Mala Munja, na četvrtu se probija Artisto izlazi na treću poziciju i dalje Marti Misterija drži čelo trke, Melita Sur na drugoj poziciji, na trećoj Artisto, spolja napada Napoleon Bonaparte sada napada spolja i dalje Marti Misterija drži čelo ove trke, Marti Misterija pa Napoleon Bonaparte pa Artisto pa iza njih Kit Vrst, Marti Misterija, Napoleon Bonaparte, Artisto, Kit Vrst, Melita Sur pa iza njih Distant Charm, Marti Misterija pa Napoleon Bonaparte pa Artisto pa Kit Vrst pa Melita Sur pa iza njih Distant Charm i dalje ovu trku vodi Marti Misterija, na drugoj poziciji Napoleon Bonaparte, ali sada na drugu poziciju izlazi Artisto izlazi na drugu poziciju i dalje drži Marti Misterija čelo trke, Artisto na drugoj poziciji, Kit Vrst je sada treći i sada je treći Kit Vrst, ali Artisto sada izlazi na čelo trke, posustaje Marti Misterija, Artisto izlazi na čelo trke, dodaje Kit Vrst, ali dodaje i Temu sa Aleksom Šašićem u sedlu, bližimo se ciljnom pravcu, Kit Vrst, Artisto, spolja Temus, Kit Vrst, Artisto uz barijeru kroz sredinu, Kit Vrst spolja napada Temus sa Aleksom Šašićem, iza njih Marti Misterija i Artisto uz barijeru kroz sredinu, Kit Vrst spolja Temuz i Aleksa Šašić, Kit Vrst kroz sredinu, Artisto ne mogu ništa da mu učine, Artisto prvi prolazi kroz cilj, drugi je, kako mi možemo da vidimo, Kit Vrst, treći stiže Temus, četvrta je Ameli, a iza njih Marti Misterija, Napoleon Bonaparte, Mala Munja.